Uyathi kunetinto lokubita ukuthi utende wena kuze tenteke kahle hayi ukuthi uthandaze. Kunetinto nje sifuna utende nje physical utende yabona. Nyawe nje uhlela emcashweni. Awusabuyele ekhaya. Yebo ekhaya ukhule ngalendlela ukhule ngayo. Sanibonani. But ekhaya buyele ekhaya banake ekhaya. Please sihlobo sami. Uhlelena emcashweni ungasabuyele ekhaya. Umntwana wakho sogadze ukuthi uve nje licingo ukuthi akasekho emhlabeni. Uyacabanga yini ngeke kusasa lakho. Yaba kusite labantu abakuluthayo lohleli nabo lapho. Hamba ekhaya. Noma ufaka imali, sihlobo sami ngiyakucela sihlobo sami please. Ungabalahli bobhuti wakho, bosisi wakho. Bonke nje lokhulena bekhaya noma ngabe ekhaya kini ukhule njena leyo mbilo bathethelele kude umuntu lode liphutha please my brother please. Labantu laba lonabo batawuhamba kuthule ukuthi ube wedwana ngalenye ilanga. Na usakhula dini ungatibona ngathi thamba kahle nje ngoba mhlambe thamba kahle. Mhlambe asakhambeli kahle nje nyaka. Asokulungisa emuva. Sobe kwetandla kanengi soluthandazela kude lishintsho. Uyanikela ekweshumi yakhokha lushintsho kude. Asokuhlola uphenyisise ukuthi emuva khamba kanjani. Kude yini umuntu lone emagcubu naye. Ngoba nango unemagcubu ngeke uzokuphila ngeke nje. Nango unemagcubu bodokotela bakwati kulapha emagcubu. Kwawo atawusuke asengikhulu bataqedzela phela ngabe ungaboni ngoba le case ibese iyaba allergy. Noma uhamba phi le case yakho iba i-see-through ngathi iba out. Umuntu yem-allergy noma ungafika ekhaya lelibusisekile nje. Kuyevakala nangabe mhlambe nabo abakhona ukuthi baze baconze lokuthi wena ufuna ulungisele yabona. Ya uthi uhlele endlule kahle phela mhlambe ubukela i-TV mhlambe phela vele kusesilungwini lapha yabona. Bakushiye nayo i-TV bahamba. Uthi nayo uyangena nje baphume. Uze ube nemahloni uthe ungathi usengumnumzana wala ekhaya. Sengathi nguwe mama kwala ekhaya. Yabona? Bakushiye nje wedwa. Ngalezo sizathu ukuthi uyaba allergy lento lela kuwe iyaba akuhlangani nabo. Asokuthi ilungise sihlobo sami please. Ilungise ngiyakucela. Ungabalahli batali uxolise konke la bikhona. Ungaze uthi ufuneka uthandaza sebangekho emhlabeni uhambe uthandaza bantwini sebakhona ngoba lo file sofile akasena sabelo sokuthi aphile emhlabeni. So thandaza lapha emathuneni yabona. Uxolise umntwana wakho asaphila sakhona ukukhuluma noma angakhona ukukhuluma lokuthi nje uvile lokuthi ukubonile lokuthi kukhona la kubone ngalisana ukuthi nangu ukhona uyaxolisa yabona. Tihlambulule sihlobo sami tihlambulule. Mina nje ngikuphasisa ukuthandaza emntwini ofile. Yabona ngoba angisho kabi nini le nithandaza khona yabona umuntu uyakhethela mina ngikhulumela mina yabona. Umuntu lofile nangabe lo muntu bekasigebengu ke kunga uthandaza lapha lo moya lobo kulo muntu ngoba lo moya ukhona uwehlele kuwe lo bugebengu emakhaya amanye atinzala kuthandaza umuntu lofile hawu lona ke wala khaya lo muntu ke yini ihloti lo muntu ufile yabona ufile kube angaphila lo muntu angakutshela ukuthi hey usanithandaza kimi yabona. Tihlambulule esihlobo sami ukhona Jesu mukela Jesu abe inkosi nemsinziso empilo yakho utawuphila sihlobo sami funze livi phendvuka uve bunanzi bekumkhona simathi enqanje kulula kwakho uhambe ovuma kubatali bakho uthi wona uxolise ukube kahle kuhambe kahle izinto please. Sayothandaza lapha emathuneni kungena umoya wobugebengu khanda umuntu bekantshontsha inkomo debantu uthi ngibhuti debantu uthi nkukhu uthi uhleli uve ukhanuka licanza nje uve kanele licanza kude noma la khaya likhona but nje uve ngathi ngabe uyothatha kamakhelwane. Asokuqaphela sihlobo sami ungathathi itenami utifake kuwe uthi ungethe itenami uthi thelela nakulabanye. Mukela Jesu utawubona sihlobo sami uphila kamnanzi uve kuthule emphefumulweni wakho. Umuntu ungambeke emagcubu noma aphi lapha estandini akusile enjwayelene nalohlaya nabo bavusele nje lokuthi usanibonani ekuseni ntambama kuphela nje noma kude utaxoxa unganani mhlawumbe na ubona ukuthi kude ningakhuluma please hlobo sami uxolele utawuva kuthula nebunanzi nempilo lenengi nembasela yabonini sanibonani ama Africa lamahle ngicela nithathe lokho sanibonani ngithenza nonke nkosami ngicela nitshele nalo yana lelo ngale kodwa kube nendlela yomtshela ngayo
Ngiyabonga kakhulu unginika isithuba. Thank you very much. May God bless you. Amen.